turabasuhuje mwe munteze amatwi. Hari kubura igihe ari gito ngo kugira umwaka urangire, ariko ushobora gusanga umwaka ugiye kurangira nta n'ijana ufite mu mufuka, ariko ukaba ufite igitekerezo cyo kuja gusohokana umukobwa mukaja i Kigali, mukaja ku mazi, mukaja gutembera, mukaja kurya ubuzima, ukagurisha akagurube kawe wari waraguze, ukeneye kuja gushimisha umukunzi wawe. Ibyo ni ubusa uzaba uri gukora, n'ubundi numara kumushimisha azamugutwara. Ibyo byose uzaba uri gukora ni ubusa, ahubwo nimba uri umusore kora amafaranga wizigame, kuko nta cyiza cy'abakobwa. Umukobwa umara kumushimisha ukamuha ibyo ashaka akibonera, kandi babandi bafite amafaranga bakagusiga wenyine. Ico nico abakobwa bo muri izi minsi bameze. Aka kanya ni fiyanse wawe, akaba ari fiyanse wawe ufite amafaranga, ariko ejo bundi agushiraho ntago azaba ari fiyanse wawe. Muzaba murahurira mu nzira agufate nk'imbwa yo ku muhanda cyangwa se iyindi ngegera ibitaho, azabona abafite amafaranga bakuruta, wowe azaza aragufata nka gasasiro. Ibyo byose tubikora tuzi ko turi kubashimisha, hashira igihe kitari gitoya bakatuboroka mu bwonko, bakavuga ati uyu nguyu nta n'ahantu muzi, uyu nguyu nta nubwo twigeze kubana, mu buzima bwanjye niho nanamubona. Ayo ni amagambo y'abakobwa yamajije kukwanga, uko bivugisha bamajije kudutera indobo. Nimba uri umusore ugenda udusubscribe, yuko muri uyu mwaka wa 2026 tugiye gutangira, dushaka gutangira dufite ikintu twateye imbere, dushaka kwandika amazina tugahinduka abasitari. Nanjye nshaka guhinduka umusitari, nkazamabwira utuntu tugezweho muri zino minsi, yuko banyita Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Ndi umunyarwenya hano kuri YouTube, ukunzwe n'abatari bakeya, kubasaba banje 2,000. Nawe urabona inkunga ihambaye cyane hano kuri YouTube. Hano kuri YouTube hariho abasitari benshi bari kuturyarya amacaka tuziba. Abo bantu ndabiyamye, uzongera kunyitsibira icano nzamwica. Ukeneye iyindi video nyandikira muri comment, yuko hano kuri YouTube bibutsa abantu bari gushuka ngo abasitari bakeneye kugira ngo babamamarize, bari kuba bari kubabesha, bari kumara kukuryaho udufaranga twawe, ubundi bakakwihorera ugasigara uri kubebeta, uri kurira mu myotsi nka Bakame. Bibutse wowe utari wakora subscribe, nyaboneka kora subscribe, share, comment iyi video ugere ku bandi. Urabona inkunga ihambaye cyane ku bantu banje. Umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, nimba uri umuntu wanjye ugenda udakoze subscribe, ariko abantu bari kubabesha bakeneye kuhafungurira amacano ndetse n'ibindi, bari kubabesha ngo bakeneye kuhamonetiriza, bari kubasha cyane.